nije tena nishukurie mtukufu Noha de la République. Noha de la République. Njeni mshukurie tena ukahen zentu zinu. Heni sanju jabanu. Ganjo tende nimrende ba homage. Wachojua Noha de la République kamjoka uo Ibrahima Inusa alias Nono. Manama mtukufu Mir Mikrobo satsono sunjaba manama mtukufu Mir Mikrobo tizamba garjo hujarande homage tena hakado abili tena hawini kado raru le grand patriote le républicain l'état l'état garjo hujarande homage tena batukufu ngimera ngoni 2 secondes 2 secondes ni rani telefoni bani tijoncha 2 secondes baba ne mvangi ngejoka nzeburi inyebanu 2 secondes watukufu 2 secondes 2 secondes watukufu 2 secondes 2 secondes voilà tizamba njeni rande hommage Nohomba de la République message yabili watukufu wa Komori wanama na mfumbani bani Mahamade manama Shams Abdul Hafur Shams manama Wahadi na mfumba bani na mfumbani bani njwao kahini sanjabanu mikado bandabo ukane jabanu mihamba ndongozo kanamana ngamzichwao batukufu nyinyi mdungo nidunga bana nyinyi mdungo nidunga izo nambao na mweshie wanyanasi wa heda ula mabajani wa zambao izo nambao tazinunga sungo huja hambabi na mweshie izo Faharidini wa sedabudu ya kambosu kwa jana na mweshie wala mdembeni wala enda tata ya Dar es Salaam enda tata iho na mweshie izo ya kambosu kwa jana na mweshie manama Muhammad Junaidi Saidi mtukufu Hamad Mbai mtukufu na mweshie banyi nyinyi kamdo rate message ya hangu mimi Patagoni na mweshie izo wakahambo sukwa jana na mweshie waba ye Faharidini seda budu hamba yeba shari ariba shari wala mdebeni wala ye hamba Faharidini wa seda budu hazamba ndokaya vanunga nso survewa vanunga nso dungwa vanu mji mtukufu emasheni watukufu wa mji mtukufu wa Mitsuje ngwanitsahawa niuwe yeba shari lebuizi la bashari hamba vanu vajamru agent de renseignement ya jahunu ya jani tsahe ya jani rengiani sise Komor ya jani renge yani sise Komor un agent de renseignement ufanya hazi dans l'état hajahunu Dar es Salaam ya jani tsahe shaka jani Parisa ya jani renge yani sise Komor yapo mimi tizamba no zamba nunga shukuriyo tijani shukuri ya daula ya Komori yabo wafanyao zihazi zahao yabo abasa watowe mafuya hao yabo abasa wala muhaukanya tijao baninunsi une nation les îles Comores c'est un pays kena ukiriba kema activiste wende watatsebonze wadambe so wanzao wadopanga ndogo za kudeta wadokanti we renga mafoto ya he madwamana wa hensi ya hatu surtout de sharafa hensi ya hatu mtukufu rais Azala Sumani wemkaza twabiambi kena ukiri side helinu zinti zamano zamba damino wanama watukufu Hamad Mbaye na Idrissa Musa na Tilaki na Kemsa na enormous jano ne manama shaheri ikoni rizama no zamba banuka ye daula Komori kamreagise batide helinu ganjo huja ni mweneseni mbaza exemple zensi zinda jina an Afrique izo wafanyawe maktiviste walo iho ambao mnyanya gan repete tena ganjo huja ni mweneseni mbaza exemple mwone kakweli kweli wanyanasi wanu wa daula ya nrabo yinu wanikwa liberte swafi wakensola mbezo wanzao manama presida wa RDDC Fakimra Dabi mnesina chile kobano uliyo ngawe mnono watukufu ntwanza ndo letsakuyu tizamba ni shukurie le républicain Nohomba de la République Nohowa de la République
nimshukuru yetizamba rais leta ikabida kazi wa medai tizamba ikabida kazi wa medai heabo ya sove wa Komori o wa Komori watu kanjia harma kodo o wa Komori wa sonti tsojo kanjia harma guerre civile heabo enda kanteroje mzaze wa fanu ukamzaza fanu hazabanro mzaze wa fanu hazabanro ukamadisha yeho lebwizi la madisha yeho ne mwanzaze ndabo harumwensi ya hatu mwanzaze ndabo nkali Abdallah Agwa nola mwanzaze ndabo adunga nda Genève ye aringo nda porte plainte Genève nga sina 5 za kamili jusqu'à maintenant karjona marunda ya hahe c'est de l'arif gerjer kaze ema shababi wadungo niki wa emirongoni Agwa bolto yemzeye na hajimba iswali hema kalua kahamba ukaya fanu hapula shahitswa hatolwe matso hapule manyo hapule mashishio mzaza fanu haja mwambia nukana mbreto vumbwe mwana hangu be mwana hangu terewa kamili mwana hangu terewa kamili kaja pulwe shahitswa kaja tolwe matso kaja pulwe mbuwa yembuwa kaja tolwe mashishio shahaja kamili haja kamili bahina mbrato vumbwe mwana hangu nayi na mbrato ambazendrabo yabo bomadishayi halibizila mwadishayi Abdallah Agwa nezendrabo zahaho sedila rifu nezendrabo zahaho honda Genève rijari kaseva hobo borto yemzeye na hajimba iswali nana Badrudini zendrabo ya kazambo sukwaja na Badrudini mwazazendrabo eba nabasanga mjoka hamba mamila mdaze mbrantile sualalinu mamila mbrantile sualalinu salama manama mzazahangu mtukufu Janet mzazangu mtukufu Janet mwambila mziyele suala linu mzazafa na mwambia nina mziye mbransi mwana hangu tranquilo bano aliyo mbiransi tranquile familia hatu mchodo rafisha armazele zo sosio uo mzazafa nundi ya mwambiani wende ya zaya imana fanu ndi ya mwambiani yawe mana yawe mzazi wa fanu de mzazaze mwana ya mwambianu kaya na mrato vumbwe mwana ngunai na mreto mkazandrabo bai mwanangu haja kamili gamtojo karma zero zomdabo wa Komori ndabo gamtojo karma zemedia ndo kanti mwambe wa Komori ndabo tuma mungwe wa Komori tuma mungwe manama wafiki magwani salama na zodele tuma mungwe wa Komori yone mana kanga shukuriyo noho wa de la République noho wa de la République manama mtuku Jamfar Soule to sana salamu nasondele noho wa de la République yabo ya ritowa haruma ye hésitation haruma ze problème zino abasa ukabanga si tranquille si wa Komori ukaya sedilarifu na Agwa na madisha yehwa na bolto na hajimbe swali wa eshue tizamba no zabaka wa eshue heyabo wakanza watenkodo harumwensi ya hatu apo tizamba tijan tose ni tose hakado jana bese inu kado jana inu kado jana ni tose no wa de la République ukazambo sukwa jana ma message ya mabiani ukanyinyi activiste au ma journaliste mlio haruma l'opposition ena mwene mwentoroje mzazi wa fanu abasa na mwene na mwene mwentoroje mzazi wa fanu ekangu jo mabiani nrongo zinda jina ena mwende mwana mtukufu Mshami Muhamedi salama na zonele gon ena mwende tizam na mwende mwafanya interview ni activiste au ma journaliste mlio harma l'opposition esanga ni wenji ma journaliste mlio harma l'opposition ena mwende mwafanya interview na nyam mzaza fanurion ekangu jo mbadongo zinda jina hidemana kanshukuriyo noho wa de la République he message fanyo sukajana de mzaza fanu un grand bravo, un vrai journaliste. Vous êtes un journaliste le Komori. Msubuti. Yende mana kamimi patagon de la République mimi na miwami anafisia mimi timkaza medai mimi medai ukanohowa timkaza nohowa mimi timchange sima haba tinando para Ibrahima Inusa walando para nono au le grand consultant de la République Shaba Sadudom para nohowa de la République yonde medai na mkaza nohowa le grand patriote le républicain l'État
ukatizamba imerite une cérémonie nationale heyabo ya sovo wa Komori heyabo ya sovo maswa yomane ngajodo hujatsena heni sanjo jaban ngajodo vira haruma noho wa de la république heni sanjo jaban watukufu ngarinja haruma deuxième message manama rimka bebe tosana salam nazonele manama Jampar Ismaila alias Tilach et ça son nom Unjabanu le grand patriote Tilak salama nazonele watukufu tizamba nganjo huja ni mwene seni des exemples et ça leo ngamina furaha parce que ye daula ya Komori abasa ngwarishili yao e daula ya Komori abasa esawala mha nganitio un exemple zajiri juzi harma yensi ya Gabo wa aktivista ulio harma zerezo harenga t-shirt hakaupanguwa t-shirto hakaupangu na barma t-shirt hiyo Gabo ye president wa transition Olengi président de transition Olengi ge harma t-shirt hiyo bahi e activiste huo harenga t-shirt harenga kaupangu wajao harma zerezo hakaon harenga t-shirt bakazi valo Olongi hakaza jao hakaupanguwa so ibanu nganso mwene sanbabi mureba so ibanu so ibanu ngamona utsoyi na mwene tsuwangu panguwo tsuwangu panguwo ngamona alors qu'il a 15 ans. En septembre, Sidney Moussa Voukouma poste cette vidéo sur Facebook où il s'essuie le... Enfin bon, voilà, t-shirt, ce n'est pas n'importe qui, c'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition du Gabon, à la tête du pays depuis un coup d'état en août 2023. Ouais, ça sent mauvais pour le soir même par la direction générale des recherches du pays, mais c'est là que ça devient moins drôle, l'adolescent est alors placé en garde à vue, et réapparaît dans cette vidéo le crâne à moitié rasé, puis s'agenouillant devant le gouverneur. Harma gouverneur wa région s'est aussi excusé pour lui. Malgré toutes ces excuses, le juge a délivré un mandat de dépôt à l'encontre de l'adolescent pour outrage au président. Le garçon en classe de 3e encourt jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA. Il attend désormais son procès à la prison centrale de Port-Gentil. Inuneti à Gabon. Tizamba ma message juzi haruma yensi ilande nsi ya Togo besekane sheleondro ila Togo na Cameroon ekane sheleo ngabo activiste camerounais yenda Togo yenda hak ya dokansi ya president Biya Camerounais yema Camerounais wafanya baroha des agents de renseignement wende Togo wende warengi activiste wa msisi wa Gabon makatonige prison waiva he activista ya subuti gandaje itsena ya subuti ya renge triko ya évalué président de la transition Olengi ya renge apanguwe devant les réseaux sociaux harengwa tsoi ha malgré ya kaulila ya kautsaso amaha shanono shango do mahakama inde ashushiwa gondo mahakama inde ashushiwa mwishiando mwa video ka il en cours 5 ans kamili ganso mabavi harma ya loi ya Gabon loi mbavi ntinti mwishia ya loi eheli ambao ya loi ya Gabon mbavi ntinti mwishia article 157 toute atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps dépositaire de l'autorité publique commise par des paroles injurieuses, diffamantes ou menaçantes, des écrits, dessins, images de toute nature ou des gestes constituant un outrage. L'outrage envers le président de la République. Article 158. Il y a une loi ya Gabon. Il y a la loi gabonaise. L'outrage, article 158. L'outrage envers le président de la République commis en quelque lieu, en quelque occasion ou par quelque moyen que ce soit est puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus et peut-être assorti d'une amende d'un montant de 5 millions de francs. 5 millions de francs. C'est quand on même babine, inulua, wetia, harmentia gaboka, les Gabonais wazabandro, harmelua inukaya, henamru, Gabonais,
ujua kanti ngude madwamana wa hensinu surtout de sharafa hensinu c'est-à-dire de président wa hau hama de président wa transition emruo gujancourt 5 ans d'emprisonnement et 5 millions francs d'amende. Ukahene mrujo kanti mbaba hanu swari maze réseaux sociaux hawa harmwe miji harmaze vili ejo kanti ngude we president ngumpone hansi ngumafishe yerenga twabiambiye mkaza yabwe mruo ngujende ya rengwa yende ya reponde justice. Izo ndizo wakazali gabonenga mona weza hundrawo ya rengeti ruku yaka panguwa mwono henda rengwa ngo mahakama. Il encourt 5 ans za kamili. Malgré tizambe heli hakaulila no roha matsozi. Nyota haswa maha tsolana hatapula zenyile hapula kovo hamenyewa. Rutikanzani mwene sinimbabi ukaya na mkubali wanyanasi wa hedaula ya nrabo yinu na mkubali ukaye rais wa hedaula Azali Assoumani hamnikane liberte. Narikubaliana bakomole suala linu. Narikubaliana kakweli ye rais wa hedaula. Mwana mjobagu mtukufu Abdusalam salama nazondele. Mwana mtukufu mzee wangu mtukufu Abdusalam. Ngono narikubaliana bakomole ukaye rais wa hedaula kweli misodo zamba mekeli gentillesse ya l'ONU rais wa hedaula mekeli gentillesse wa komori ya renso wanruwanu wadwa mbeso wansao wanruwanu wadwa panga nego za kudeta wanruwanu wadwa mafisho mkaza tabiambi ya warensi jau komsabahi bahi ya watu waransi mekeli gentillesse ya rais wa hedaula l'ONU. Yonde mana kati yujiba kaba jamruwa hedaula ya nrabo yinu ya jane lezele suala linu. Ukanga ni miko defi harumansi quel pays harumansi la baliyo wandu wakensu wadode ya presida wa hao no mafishi no mkaza tobiambi. Iyo defi ni komrubana nyuanyana suwa hedaula nrabo iyo defi kabati kamna Parisa yevutuza hunu mabao kangabo demokrasi hunu Faransa gasina mwahabanu isabaka ye manifestation yahe gilet jaune batobu hamrumzazi haringe makro hamwambia hazabandro hafanya publication hafanya ukaya Macron president Macron banua poubelle Macron we poubelle et les autorités françaises wafanya watojo hesa yosa yondo hahe wende wa mrenge wambeho komisaria wambeha gardavi na bunda hundi homdu ngambagabo demokrasi na hunu ngambagabo demokrasi bade president wa hedaula collier gentil quelle gentillesse et rais wa hedaula l'ONU mais quelle gentillesse wa komor yende mana tijojiba nyinyi mjibule suala linu nyimnunga ngabo dictature komor ino dictature komor ngabo dictature komor tizamba gamjoja mdo hado wana hanu neze fami za hanyu shaka mnari hada sisi mapatriot wa hensi kamna jamri hadai shanga mjodo jihada wani lebeya la agwa Abdallah Abdou Hassan de lebeya la hahi ne lebeya la Borto nelebea la sedilari funamadi shaihwa gamjodo jihada wani neze fami za hanyu shaka mnabri hada sisi wa Komoro wala kamna shida mteger civil armati ya hatu karishiro mabiani shindimana tizama ngashukuriyo hele suala lebwizila dembeni ya lambosu kwa jana ukaribala wa un agent de renseignement hende Dar es Salaam hakanzanya mtsahia mrengeyo shaka jam Parisa tizamba juzibanu ukaharuma 3 mwa banu ekaida kwa jaju hale suala linu wenda warenga lebwizila dembeni lilo Dar es Salaam la tatayo kwa jamroshea mida johenda mimi wa mipatagoni tizamba no zamba labonga shukore daula bwa wo jushilale suala linu tsa wajuha wahenda yende atozamba jana armwe message la muhimera kutowe nduse parapluie bana baba ni mvoye kanza yinye na muhimera bana mvoye kanza yinye 2 secondes ni rejo mavuli 2 secondes tizamba zinuti zamba no zamba bwa Komori zinti zamba no zamba uka ye dawla Komori na mreagise na mjuhe batide helinu
sawa wani shilia daminu anama Hamadambaye Idrissa Musa Tilaki Kemse ha na mtazangu Janeti na mwana banu mwana mashaheri mwana enormos jano warishilia kanono na mjuhe baside helinu banu inutsi inu nation. Il faut respecter la nation, il faut respecter dem huwa hedaula, dem huwa hensi hatu, il faut respecter de sharafa hensi hatu, de imam hensi hatu, il faut me respecter parce que mitudo samba bane raisi ilangi wa malua, c'est une loi mitudo hamba, c'est une institution et raisi azali c'est une institution na kemui au na mwema shezu kazirendwa mnuka dode raisi wa hidaula mge mkaza twabiambi izo kazirendwa haruma daula harumatsi shanyinga nganya liberté kamfanyi zo mansao ngama mwezo mansao yonde mana ngani shukurabu daula kumaraba sasa warenga zezi ze responsabilités zao tsawo wajuha wakanzondo warenge wala mdembeni wala ulo Dar es Salaam shaha zamba ndosu kwa jana bwe message ka waja wanitasha kwa jeni Parisa na barumwen sino Dar es Salaam kwa tsina des liens daine les îles Comores kwa tsina des liens ngon kwa tsina des accords donc kwa na shinda jawani renge yabo deja ngutoreo na mwangalia ila torewe daula Comores na mwana ila torewe daula Comores ukakwa na shinda jawani renge parce que kwa tsina lien dauna Dar es Salaam kwa tsina lien ngon kwa tsina des accords kwa na jua ni renge bismillahi ibanu yo daula Tanzania yo daula les îles Comores la daula no daula na daula kangwa nzongo jo huja yuko na dotsa hakango na desaccord nono yo daula na daula vanu kama mfanya politiki no kamchujua ngani mashababi shaka kamchujua politiki ngama mfanya politiki no kamchujua yo daula na daula iyo hatanga ikangwa njojo renge yabo jilinde ka bientongo jojo rengwa Dar es Salaam yomba nganu hakikisho banu ukaya biento insha Allah yomba nganu hakikisho antuka kuna hulwaya bano kuna hulwaya no kuna hulwaya hamandizo hunzari yone ambo zuka ya hambo sukanya na kari aringutsa holwaya ne mashababi wa mituje no kuna hulwa hata shango jojo rengwa tranquillement hamabobosha usiswa komorendo wajibu yomba biyo kasure certain kabati échappement tsaya hata njia harma metro yiho njia harma mabisi yiho njia harma batima njia harma lakavu yiho shaka bati ni heli tojo parisiwa ne daula ya Komoro yomba biyo kasure certain bismillah mbuna swime antido hamba mbuna swime imakaulumra jo yamba banu mbuna swime shelea ngaribira wa haruma hunzari yone he message kambo sukwa jana tsoi tsoi hazamba banu na mweshia message akambo sukwa jana bakomora batizamba bano wanruanu bano singa rwadungawo angarwadungawo izo wambao izo wafanyao nizo wanzo wajwa wafanyari mwensia hatu ngarwadungawo de pa apa tsoi nguza boba wanangalizize aina mtu siwo nguza boya chirani hao bangu mimi ngamineze directive njoni kwa ndo hangu wao aka izo ndizo mnyezi mungu hamba wa injana hu banetswa na mimara banetswa banenge na wanro hahe banetswa nguza mungu na wanro hahe ngena wanro hahe wajema wawane bismillah yani amana mjini ikabanu kweli wamsuje hao habari na yadukumani na fatiwa atoa mapesa ili nitolero hojuzi Marseille informati almweshuri ikoni abo mnikandu mizinga weyaulwa wabasi na banu ezenturala nizo uja tionana na wandu wala komo gani kazo ya buntswanza nende hule yinu message tosu kwa jana wa Komori mzazangu Hadija Gi salama na sunile mzazangu mtukufu bahe Hadari Hanifa episetu salama na zimodeleni tizamba wa Komori ganreje ngaranzonreje fahari din wasedabu Bofaharidi kuratu sabo wa Komori nrabo kabati mruta hoya huwe utikazema shababi wa mtsuje nrabo Faridin wasedabu ganurejeiten kuranti ho kaza o wa mtsuje mashababi wa mtsuje nrabo bakabati mruanzo huwe hata utabe nrabo tijombo utijowa invente nrongo hamba wa Komori nrabo niti zamba mruna swime
mrati kemuhare makati yanu mrati do rindrinda isami izindi zo mtsahawo ngamanzo mde jemvante ngamtsaho mulwaya none mrati sabendrabo zinuma milano rangu haleka na mziye malapizo yanu na mziye zendrabo na mziye hokazandu ndrabo na mziye utudode raisi wa hedaula zinuma milano mambia rangu hali lo umrati jauno kabane kombaba nubahisa isehisa ha ngamiba abasa sibakida mamiche mrungu tawo isu ya tawi mrati tawi bwa fahari mrati tawi bwa fahari dini wa sedabudu ye daula nganure je utoso ni hao kwa tina haje nawe hata kutu déranger daula komori hata nganchiro hambia yamba byo kasuri ibanu ze réseaux sociaux ni mwambia ruma ze réseaux sociaux ibanu inde komba mloni yonde komba jukato azali halafunga mfikiri kama na azali ngena haja nanyi bo fahari banunga mfikiri kainu kwamba mre yinukomba badanga nyibanunga mdungo hambezo manzao mwekansi mwedeya mwepandushewo ngamfikiri kaba ni inukomba ukabanga mderojo azali ngamderojo madhamana wensi hatu bofa ngabo madhamana wensi owenji wa hao okwado kansaba no shomnyanya wa hanyu owenji njajombo wa Komoro watsonda mbaza kredi wa taramaze telefoni wakancho do mwishiani njajombe rais wa heda ureka do kansi mwishani hata mbabini skajeno ja wenvate kabanantsa hunulaya banantsa hunulaya mide no déranger azali mide no déranger daula Komori wendo bofa badinga we mtiti swafi badinga we mtiti yonde mana kamimi d'après ze fikira za hangu heli nujuawo nganzo tsahe isu tawe ngotsaho isu tawe nono mrati tawe gono mrati tawe bofahari mbuna swime nungano hamiondoka mashababi wa mituje kwa na huwa hata esa ngwacho huwa sabarindi wakaza ndabo kawani kwa mapesa ndio bea unike mapesa bofari bade mrujo huwa uwade mruwa mdeya uwade mruwada mbabahahi au mjombahahi uwade mrujo huwa shandro kaka ngodewe madwamana wa hensi hatu ngodewe rais wa hedaula bada bwe mahakama ngajo hulinda yonde mahakama Komori ndajo hulinda side maraya wa Komori hawema shababi wa mituje woko na ufanya rongo bofari utsabendrabo utiwa kazendrabo mashababi wa mituje bofari mbuna swime shatizama banungo tao isutawe ndati tawe mbuna swime kamjaba nywa kaidi kamjaba nywa subuti kamjaba nyundo wapeu manza zero hombi abo mbuna swime bofari dini wa sedabudu mrati johara karimu kutawo loaya mnono mbabinjo hambia ilo swiri ganti judo hambia ngoshiliwa nele service de renseignement za Faransa yomba byo a 100% ngoshiliwa ngodunga mala hendao ngoshiliwa harma ya telefona haho yomba byonga misuri a 100% shaho kango tsaho loya utsabe rabo bo fardin wa sedabu utsambe wa Komori rabo utsambe wa Komori rabo bakabasi mrutsaho ya huwe hata person shango jojibwe mahakama izo wafanya izo wahamba nana ze kudeta wakaupanga tena ndio na nyuhunu Faransa ze kudeta wakapanga izo joda wajibwa mahakama ya Komori shakuna hulwa ya bofari utsambe ndrabo ndati kemhara tizamba mruna swime mama nyima revolutionnaire nyima patriote yabo mruna swime shamda tire jedingoni Dabati kanza nujibara mwepo bofaru dini wa sedabudu ndreje itana batukufu randa jetimizi ndreje hajimba iswalihi na mbendru hajimba iswalihi gara tuwa bu hajimba iswalihi nganu repete tena gara tuwa bu hajimba iswalihi hezenda bu wakazabosu kwa jana harumanu huwa de la republique hezenda bu wakabosu kwa jana wakakazandrabo mtukufu directori wa heri groupement de la gendarmerie nationale harumashe siwa shangazija mtukufu Lukman Azali wakahum kazandrabo gara tobu hajimba iswali ukasetu fasika ngo sokomori ganchidore jei mjomba ho msedie kanashindo fana bandu nguyu na maana anazunambe mjomba ha ho msedie mtukufu
le grand conseiller wa rais wa daula mtukufu msaidie. Humedi msaidie mtukufu. Kami hustahibu msaidie. Urongoze mwana hema na mshohaho. Urongoze mwana wa hema na mshohaho msaidie. Mtukufu msaidie. L'ancien ministre wa l'agriculture. Grand conseiller wa rais wa daula mtukufu msaidie. Kami hustahi. Humedi msaidie. Rongoza emana wa hema na mshohaho Hajimba Swalihi. Ukaset fasi karna mba nafasi vanu rikado fikirika habono rikado fikirika basa komori hende hawono yensi wazaza hatu nwababa hatu waheleda hula hatu hula hao wazaza hangu nwababa hatu rimrongoza uka ziya wa mnyanya utawe shatu wo ngudungi yobo msedie. Humedi msedie rongoze mwana hemo na mshohaho bakarna humlashe cette fois-ci karna mba nafasi si kartuanza ziransinya mazahahi bagar joka ngurumo double jeu karituanza ziransinya mazahahi singar sina les agents de sécurité wahatu les agents de renseignement wahatu warinika aux renseignements kartina bezonai bomsedie kartina bezonai adori ni kazi renseignement kartina besoin karitina si wandua azali karitu mtaha yabana assume Hajimba Swalihi. Hajimba Swalihi na assume gara twabu Hajimba Swalihi nonga mparo mtukufu Lukman Azali enda soma hitima bo Lukman mtukufu Lukman Azali enda mbreme hitima Hajimba Swalihi oyi banaboka kuna zambari mazerezo sosio shada za upare mazarifu mararu ukensi umbreme hitima yengeziwa hitima tena esa wayato banyengutswa hufaha hitima Hajimbai esa haruma hitima zinji no mjini hatumbeni no wandu watu wambeni haruma hitima zinji za hitima gizo zinji bahibo mwanama mtukufu Lukman Azali endam mwengezize tena hitima ya saya endamreme hitima tena bo Lukman Azali mtukufu hezena bo yakahukaza usuku wa jana ukari arupara nono yareje itena yende yafanya interview hani kwa mapesa Lukman Azali hamni kama pesa na bwezo nrabo Lukman Azali ndaso enamreme hitima tena wanu kutubu warongozi no dahoni ukakutawa ye daula wa avertise tena ransom nyanya halafu ujodungie na vanu zamba harima message hata wajoja hunu Faransa ukangojozia omnyanya kuna dorongowa husahwelewa huzamba harima message huzamba ka ekango rongo gojodo fanya maborto udofanya une fois par semaine bahi hawi une fois tous les 2 semaines udorongowa huzamba harima message bo Hajimbaye huzamba shabane maana zinde zehitima waremwa zinde zehitima waremwa kuna buona kwa ndwara mahitima shabo tikanzenu habetsina gara to Hajimba Swalihi karina hulashi cette fois-ci jumojo wone Hajimbaye kusikomore rudu hucha ngofikirika kuna sakomori sena jupaze question kuna rudu sekomori sena kuna kana mashughuli kwa marusi hau kama na ujiri problem odahoni nezimnati zirende kama na ujiri problem odahoni bwaji halafu kuna si hau bismillah mruna swime shanga nwambio kamjomba hao kumedi msaidia kana ushinda afanya ndongo cette fois-ci Hajimbaye ekango mleo watukufu ngarika zobanu izonze habari ngarjodi reje ivanu uko wandu karna wa nafasi daula komati zambanga ni washukurio ejitahidu wafanya makatiano watahao wandu wanu watahao wandu wakaruma fanu deja watahao wandu wao watahao maaktiviste wanu waja watatahu nambaye uzo wanzao daula komati zamba basa wajushile masuala yani ngani washukurio daula komori izonza habari batukufu. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.